Bhí ceol crack colúdar agus cardas gan sóú, agus ceoltóirí den scoil a clos go tréananmh ar fáideanna Loch Garman, agus Fleadh Cheoil na hÉireann faoi lán tól. Bhí na sráideanna plódathe le daoine, agus ceoltóirí óga le clos ar gach choinne. Is as Kildara nasa ní bhréanáin, a chug sí éireacht charca gaoine agus chiarí go Loch Garman lé. Cad á seint go an sáil Loch Garman inniu? Seint mé an concertina. Agus cén fá go bhfuil an gansaí chiarí a chafa? Is ó mham ban na ha a dangin a céirí. A chuireach úna an dain ar bhaintear Loch Garman inmh, nuair a chuladar go raibh Ed Sheeran, duine is na réalta cheoil is mó ar dain I man seisiún I dóirne an spéir agus an talamh inmh. Steered on and saw Ed Sheeran, agus éis Galway girl a chasa, agus na sluaite an saw a buintáin of us. I found my old phone today in a box that I had hidden away. The stars are trying to lead me astray. Maybe I've been right some wrong. I charged the battery again. You know it, sing it. So you can keep me inside your pocket. Tá rasúil is suas go 700 míle duine I Loch Garman an tatan sád an Fleadh agus landing an ceolaráig an sá I Loch Garman go dtí an domhnach. Mar nó farsaí 9 4 I Loch Garman.